Kwethra were mong'ere kaka Kijiweni e gwenge ma Kaloleni, kaunti ma Taita Taveta ochako pith mar rech kaka achiel kuom yore mag konyo rawere jiwo yuto margi kendo thegore gi timbe maundu. Gikone okang' ma kama dhi konyogi e bedo kod ngima makare kaluwore gi nok mar thuolo mag tije e kaunti ma Taita Taveta kod chal mar ochumi e thurka. Kaluwore gi achiel kuom jotend riwruogno, Suleiman Sadik, thoth rawere matimo tijno somo nyaka mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore mak mana yudo tich kaluwore gi gigo ma gisomo pod otamogi. Linaweza kuwa la maana sana kwa vijana na linaweza leta pia hata ajira iliyopo kama litakuwa na management nzuri. So tulikuwa tunaomba kama ni county pia watufadhili na hizo chakula pia za hizo samaki. Tumeweka samaki lakini hakuna chakula. So zina survive tu natural. Lakini kama wangeweza kutufadhili kama ni kwa upande wa chakula, kuboresha kama ni mambo ya inlet, outlet, at least ziwe zinakaa kwa mazingira mazuri. Kuna maji ambayo tungeboresha zaidi, kwa mfano hii mambo ya ufugaji wa samaki ingetupatia kipato ambacho kitatuwezesha kukidhi mahitaji yetu ya maisha. Kwa upande wangu mimi naona hawa viongozi wangetushika mkono. Ni mradi mzuri sana huu ambao wangetuwekea mbegu atuletee chakula cha samaki ambako kama vile sometimes hakuna kazi hapa, tungekuwa tunashika samaki jioni tunauza hapa hivi, tunapata kipato chetu cha siku. Tena pia waboreshe hapa pawe pasafi.